Kasno sinoć na društvenim mrežama osvanula je poruka koja je mnoge rastužila, emotivne riječi ispunjene tugom i sjećanjima, privukle su pažnju brojnih pratilaca koji su brzo shvatili da je poznata pjevačica doživjela veliki lični gubitak. U kratkoj ali snažnoj objavi oprostila se od bića koje je godinama bilo dio njenog svakodnevnog života, vjerni saputnik kroz mnoge trenutke radosti i tuge. Poruka je bila dirljiva i puna ljubavi, u njoj se osjećala duboka povezanost i zahvalnost za sve godine provedene zajedno. A život ima svoj kalendar. Debeli moj trud, te sad su sve pljeskavice tvoje. Nedostaje ćeš svima, svi psi idu u raj, napisala je pjevačica uz fotografije i uspomene koje su podsjetile njene pratioce na mnoge lijepe trenutke koje je često dijelila sa javnošću. Riječ je o pjevačici Mariji Šerifović koja je objavila da je njen voljeni pas Hak, poznati kao Hak the Gladiator, uginuo. Uz fotografije koje je podijelila dodala je i kratku ali potresnu poruku za uvijek najljepši Hak. 9.2.2017. pa do 12.3.2026. Ovaj pas imao je posebno mjesto u njenom životu. U njen dom stigao je nakon što je uginuo prvi pas Robi, a od tada je postao nezaobilazan dio porodice. Često se pojavljivao i u njenim objavama na društvenim mrežama gdje su ga zavoljeli brojni fanovi koji su pratili njihove svakodnevne dogodovštine. Posebnu vezu sa Hakom imao i njen sin Mario. Pjevačica je nerijetko dijelila snimke i fotografije njihovih zajedničkih trenutaka na kojima se jasno vidjelo koliko su bili bliski. Upravo zbog toga vijest o njegovom odlasku rastužila je mnoge koji su godinama pratili njihove objave. Koliko je ljubimac značio, Marija je pokazivala i ranije kroz emotivne objave. Jednom prilikom na njegov rođendan napisala je poruku koja je nasmijala ali raznježila njene pratioce. Srećan ti rođendan ružo moje, rumena cvijete, najljepši sunce moje, moj suncobranju, najljepši talasu i nebo moje, najljepše plavo i moj najljepši pas i ljubav moja. Srećan ti rođendan sine moj, voljani, blatnjevi, šugavi, volite tvoj roditelj, puno, veoma mnogo, napisala je tada. Iako je bio samo pas, Hak je za Mariju bio mnogo više od kućnog ljubimca, bio je prijatelj, član porodice i vjerni pratilac kroz mnoge godine njenog života. Upravo zbog toga oproštaj koji je podijela sa javnošću pokazao je koliko duboka može biti veza između čovjeka i životinje.